I teško je nama ratnim zarobljenicima. Malo dalje odite da se vidi. Hübsche Mädchen, kommen Sie, bitte. Ajde jednu poučnu za ratne zarobljenike. Vidi kako mala trese. Dobro, dosta. Je. Nama teško. Da. Nama nije lako. Ajde čujemo šta vi Mi smo mislite o ovom nepoštenom ratu i nama kao izbjeglicama. Mi samo trebamo pomoć od rafili. poštenih Njemaca i hoćemo riješiti svu tu američku... Znači Berlinski zid je srušen i tako to sve. Tako je, mi smo definitivno za suradnju. Vodka! I vodka! 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 Hvala vozim. Vodka! Snimi generala, general ovoga pregovara. Meine Freunde! Orgije! Guten Tag! Orgije, dobar dan. Dobrodošli. Wir haben uns hier Hast du die zusammengegeben. prije? Wir haben hier kommen brauchen Hilfe aus einem General. Ja. Wir warten Sie, unser General, wir sprechen mit Das dem ist General. Asyl, das ist nicht... Ja, wir Richtig, ja? wir müssten zusammen in einen Kampf gehen. In Kampf gehen versus Amerika. Kapitalistische Schweine. Ja. We're all living in America. Amerika ist wunderbar. We are living in America. Amerika ist wunderbar. Evo, nadliječno nas. Airstrike. Stisni 6. Za razgovor sa teleoperaterom stisnite 1. Ide ova Gestapo, Norvežanka. Ona ne zna engleski. Zna. Das ist meine, you suck it. Guys kamer. I dosta bilo, ovo je odabrao Đelo Hazišelimović.